Who blew up Nord Stream? Pa sam to izrežirao, gospodine, da nisam ovo što jesam, jer ja sam ta uloga, ja igram tu glavu. True, and Da li me razumijete, to su činjenice. of course. To sam čekao, gospodine. Čekao sam vašu reč. Hvala vam za to. Thank Da you. li me razumijete? U nas je bio, samo malo, nemojte me prekidati, nemojte zevat kad ja pričam. Smirite se. U nas je bio jedan špik. Štiro Blažić. I on je u Drugom svjetskom ratu, u našom celom selu, kopao trapave da se sakriva žito. I sad juče Tražimo sreću, malo zajedno. Da ne čujem! Ja sam za Rusiju. No, I think that's great. Slušajte Njemačka i slušajte Velika Britanija. Pričam ja.